aha amakuru agezweho ingabo za Mozambique zakubiswe bimwe bibi cyane mu duce tubiri zari zafashe uduce tubiri tw'ingenzi zaje gukubitwa bibi cyane na M23 mu gihe zari zaje zizi ko zije kurwanya M23 zizikura mu bice byafashwe. Muri aya makuru kandi turagezaho ingingo z'ingenzi twabageneye. M23 igisirikare cyayo gikuru binyuze muri General Sultan Makenga yatangaje ko ibice byose byafashwe na M23 itazigera ibisohokamo. Muri aya makuru kandi ntago ndi ngenyine, ndi kumwe n'umunyamakuru Fisi wakibwira abo turi abaduteza amatwi. Yes, nibyo kuko nkuko ubivuze neza cyane, ntago uri wenyine, turi kumwe neza 5/5. Hagati rero nkuko ari ubivuze, ngewe ikintu cyanshimishije, aba bavuna mu baturutse muri Zambia ngo baje gukura ingabo za M23 mu bice bari barimo. Buriya M23 yarabaretse rabwa ati mwe mugiye hariya nta kibazo, tubanze tubategurire utuntu twacu, tubanze tubereke uburyo kibintu bigiye kugenda. Ahanganda kubwiza ukuri mw'abantu mwe, M23 yakoze ibitendo bihambaye cyane, turaje tubabwire neza akantu ku kandi. Si ibyo gusa ubu tuvugana, General Sultan Makenga nkuko bari bamaze kubibabwira yavuze ko batazigera bongera kurekura agace na kamwe bagize gute mu duce twose bafashe. Utu duce Ramberi nubwo ari kuvuga ngo ntago bazongera kutuvamo, sha noneho ndakurahiye Kisekedi yakozeho bwabaga yongeye kubazanira abandi bibikura nkota. Yabwiye Eric Dini Prince ati ngiye ku 700 byanjye by'idolari, nimuze mu nkubitire mu 23 kandi muzane no bya bikoresho bidasanzwe birenze ibyo mwari mwazanye. Aha, ibi rero bisobanura iki? Mu gihe bari kuvuga ko bari gutegura inzira z'amahoro, biragaragara ko bitari buze kuba byiza cyane, kuko nuvuga ngo aho igisirikare cya Kongo kirimo kirisuganya, M23 nayo irabizi neza ko aho bari kwitegurira. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko hari buze kuba intambara ikomeye cyane muri Kongo, muri kiriya gihugu, kuko hari ingabo za Amerika zirimo zirisuganya zigira ngo zize zikuremo M23 ahantu yafashe. M23 nayo yariteguye bihagije, irimo irategura abasirikari benshi ku bwinshi, irimo irabasohora. Wabonye ko ejo bundi hari abasirikari basoje amahugurwa. Rero Fisi ndagira ngo ukomeze tugezeho niba ari andi makuru mashya yabagezweho nayo utubwire ikiri kujya mbere. Si ibyo gusa nanone gusa mu Burundi naho buriya Kisekedi ndetse na Neva ntago bajya basigana. Ikibaye kuri umwe burya n'undi kigomba kumubaho, wagira ngo nabana b'impanga. Aha rero byifashe gute? Aha no kuvuga ngo natwe ariko byaducanze drone abantu bayohereje mu gihugu cy'u Burundi kagomeza kwazenguruka irari ifata amashusho kugeza ubwo bibananiye no kuyirasa, ndetse no kuba bayikuraho connection yabo, connection yo drone bakayikuraho igasubira aho yaturutse, nabyo byabananiye. Kugeza ubwo iyi drone yakoze ibikorwa byayo irangije igira gute yisubirirayo. Ya foto ya ahantu henshi yagiye atandukanye, tujye kuza tubarambura neza cyane. Hagati aho turaza kubabwira neza ko ingabo za M23 zongeye kwihanangiriza igisirikare cya Coalition muri Puezero. Muri Puezero ahantu tutari tumenyereye cyane, bongeye gutakamba barira nk'uduhinja barakubitwa mu gihe bari kurira baboroga bagira gute. M23 bo bari kubyinira ku rukoma, ndetse kandi bari kumyitegura ihambaye yo guhangana n'aba bacancuro baje none baje mu buryo budasanzwe. Byose rero turaje tubibarambure neza cyane 5/5. Hagati aho rero bantu bacu ntago ibintu babyoroshye. Buriya rero Rambe hari akantu k'ingenzi ka danje, akantu kameze gutya, nge ntago bari kumbona kabere kari dollar agize ati nakantu kameze gutya. Nakantu karayike cyane rwose. Buriya kugakoraho ni ingenzi cyane, kandi waburi n'ubwa mbere ugeze ahangaha ugakanda kuri subscribe, ni ibintu bya hatari rwose kabisa. So Rambe rero ngewe ndagira ngo ubanze utubwire neza Makenga ubundi yavuze ngo iki? Makenga mu makuru yatangaje ko hari abenshi bibwiraga ko mu gihe bari mu bihe bisa naho ari iby'amahoro, ariko mu gihe bavuga ko bari mu gahenge, hari uduce tumwe na tumwe tugenda tugaragaramo intambara. Ariko muri izo ntambara bigaragara ko igisirikare cya Kongo cyateguye cyangwa se kiri gutegura. Ingabo za Amerika zirimo zivuga ko zigiye kuza zigakura M23 mu bice yafashe. Rero M23 nayo iragira ati mu Makenga ubwo bamubaje se ko
biri kuvugwa ko hari abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bagiye kuza ngo babakure mu bice mwafashe, mwamwiteguye kubirekura? Makenga yavuze ati ntago twiteguye, ahubwo bisa naho urugamba aribwo rugitangira. Ubwo rero bisobanuye ko intambara iracyari mbisi, bisa naho aribwo bigitangira, kuko ubona ko nta gahunda bafite yo kurekura. Nibyo rwose, nibyo nta gahunda bafite yo kurekura. Uko bigaragara Makenga nawe aragira ati nimuze basha, nimuze kabisa, nimuze rwose, twebwe hano turabafite. Ibyo kuza mutubwira ngo muri abazungu, ngo muri abanyamerika, ngo muzanye imbunda, ngo twe tutagira hano, turebe ko AK47 yacu hano dufite ni gukubita urusasu itaza kugutonora umutwe. Byaragaragaye cyane, byaragaragaye mu bihe byabanje, ubwo birukanaga abacanshuro muri Goma. Ibyababayeho byari nk'ibitangaza, byari ibihugu birenga muri 6 n'abacanshuro, ariko bakoze iyo bwabaga baragerageza biranga. Ubwo rero sinzi icyo baduhishiye, gusa M23 ihorana udushya, ubu gutya bagira ngo ubu ngubu bimaze nk'intare isinziriye. Gusa rero muri rusange uvuze amakuru ditatu yajyanira mu garabiri, ni ukuvuga ngo ibyo Makenga yatangaje ndetse n'aba basirikari baje, ni ukuvuga ngo n'abasirikari ba Eric Dini Prince bongeye kugaruka mu yindi sura nshya, mu bundi buryo bushyashya. Bagarutse rero baje kugira ngo bahangane na M23 mu bundi buryo, bahawe ariko amafaranga y'akataraboneka menshi cyane, kuko bahawe ibihumbi bigera kuri 700 by'idolari. N'amafaranga menshi cyane. So bakaza rero bakagira gute, bamwe bane no kuvuga ko ari na budget y'igihugu kimwe cyangwa se bibiri ku ngengo y'imari. So hagati aho rero mu by'ukuri reka tuze turebe uko biri. Baje rwose ubu bari muri za rutemikirere zabo baza, turebe icyo baje guhindura hagati aho. Natwe turahabaye turebe uburyo kinimba koko baje gukura M23 ibyishimo bakabiha Kisekedi, turebe neza koko kari byo ibi bintu bagiye kubikora. Nanone rero hagati aho uyu mugabo bita Neva, akadrone kamwohererejwe, biriya byabaye i Burundi ejo bundi si wabimenyera? Biriya by'urupfu rwa guriya mu ministri se, ni umuministri ndetse na kuriya guturika, kuriya haturitswe muri ka base militaire Musaga. Byaramenyekanye, Yesu kumenyekana ubwo byaranabaye cyane. Byarabaye, ariko nyuma yaho byaje kuvugwa ko ababirigi bashobora kuba barateye inkunga cyangwa se mu mpozamarira bakoherereza abarundi, bakabaha ibikoresho cyangwa se drone zigera mu 5,000, bavuga ko ngo bitegura gutera u Rwanda. Rero ibyo bari kwigira, ibya mbere bari babiturikije. Ubu ni ukuvuga ngo rero ibya kabiri nabyo nanone bazanye, babohereje akantu kari kubineka muri bwa butasi bwa M23. Ntago iyi drone turamenya ngo ni bande bayiza, ni bande bayohereje. Ntago turamenya ngo mu by'ukuri iyi drone ni yaturutse hehe, yari igamije iki. Ariko icyo yari igamije cyo nuko yaje gufotora, ndetse abarundi bikaba byabananiye kuyihanura, ndetse kuko bavugaga yuko ngo nibayihanura ngo bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye mu baturage bangaga kubahahamura, kuko babonaga ko iyi drone idafite igisasu na kimwe twaje, ahubwo yo yari iri kwigendera imeze nk'ifata amakuru. Ariko ahubwo ako niko kabi. Baratambuka bagafata amakuru, bagafata amashusho, ubutaha bakagaruka batwira, bakagaruka banura. Nuko niyo mikorere ya M23. Wabyira nimba ari mu 23 ntago mbizi, nimba ari bande ntago mbizi, nimba ari babantu bajya kwanura mu kibira, dore ko no mu kibira naho bongeye kuhanura rwose, bahateje akaduruvayo. Mu kibira hagiye kubera inama zidasanzwe, barangije babohereza abantu bagomba kuza kujya kuhagira gute, kujya kubatezamwe akavuyo. Iyo nama ubu yari kuba yabaye, none bayipfubije. Nuko rero biba byifasha hano mu gihugu cy'u Burundi. Aka kadrone rero kare kazenguruka, nimba kari buze kubakoramwe agakoryo, nimba kari buzagaruka kagakora ibindi, dore ko uyu mugabo nakomeje kwigira gute. Buriya ibihugu byinshi byaramuburiye, Zambia nanjye ngo Zambia, Angola yaramuburiye, South Africa yaramuburiye, amubwira ati nyaboneka buretse. Uganda, Ethiopia, Kenya ndetse n'ibihugu byo hanze biramubura, nyaboneka reka gukina na Kagame, uvuga ngo ugiye kumutera. Yareretswe, Neva yareretswe. Ubanza yarumvishije bakamubwira ati bubyihoreye. So rero mu by'ukuri
ariko nabwo ku rundi ruhande ubona yuko n'ubundi yanze kuva ku izima, imigambi yiwe akikomeje. Hagati aho nanone rero reka twigarukire kuri M23 muri Poezero amakuru rero Lambert ahari. Hariya Poezero abarundi bahari n'abakongomani. Umva ubundi bazajya baririmba urwo babonye. Utigute rero. Bazajya baruririmba ibyahabaye nagahoma munwa, ndakubwiza ukuri ko bongeye gukubitwa. Bongeye kwatakwa rwose mu gitondo mu rukerera, intare za Sarambwe zabatatse bagiye muri operasiyo zabo, sinzi aho bari kwerekeza mu mashyamba. Ubona ko bafite ibikoresho, hari ikintu gidasanzwe bagiye gukorayo, ariko intare za Sarambwe bacakiraniye mu nzira, barasanira mu nzira, birangira operasiyo yabo nta nimwe igize gute iciyemo batahageze. Ngayo nguko rero. So rero Lambert, hari ikindi se waba ufite kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane? Ndumva twasoza andi makuru cyangwa se update ziri buze kugenda ziza, turagenda tuzibagezaho uko amasaha agenda yicuma. Ubwo abadukurikira mukomeze mukore subscribe na like, amakuru agiye agezweho turakomeza tugenze tuyabagezaho gake gake. Sawa, reka ngushimire rero namwe mudukurikiye kuba tugezanye kujije kuri uyu munota. Reka mbabwiye ngo buriya muduha akantu ka subscribe ndetse na like ni iby'ingenzi cyane. Reka tubashimire, tuzasubire ubutaha. Imana ikomeze kubarinda, imirima yanyu rwose iyishyiremo akantu k'umugisha, abahinzi, aborozi n'abandi bose rwose turabifuriza ko Imana yaba mu byanyu. Ciao ciao.